branches na kiria gicigo-ini kia ubunge kia Limuru guku ni kaunti-ini ya Kiambu kia maobithaa amwe arugamiriri akio gukorwo makiruta atumia nguo niguo gukorwo makimacaka makiingira wira-ini niguo mone kana ni mariki kana mena kahida ka mweri. Riu ikudu itiganite cia gutetera na makiri ihoto cia atumia ni mathiete na mbere na gukirira giiko giki gukiri uguo ni mathiete na mbere na kuga ati no mwaka utheru ukorwo githingatirwo no na thengia ya uguo ikiro cia atumia ikorwo ikirorwo na njira nene. Riu ni macungiririo gukorwo makirungana na gutigirira ati ni kana ihoto ciao ni ciakorwo ikiguo ta uria mumbi wa Mweri aratariria. Kurumirira giiko gia thoni kigada-ini kiria kia branches kiria gicigo-ini kia Limuru kaunti-ini ya Kiambu kuria arugamiriri atatu maraikirio ngono na ihetia ria kuhahithia atumia na aria ni amwe aruti a wira kigada giki na njira ya kumaruta nguo niguo mone kana mena kahida ka mweri. Riu makundi matiganite magutetera ihoto cia atumia ni marurunganite na kuhinga mirango ya kigada giki makiuga no nginya ihoto cia aru nao irumirirwo. Shirika la Great Kenya ambalo ni shirika la kina mama wa mashinani, na leo tumekuja hapa katika shirika hili la Brown Cheese kwa sababu wanifanya kitendo ambacho akitufurahisha, kwa sababu wanivua kina mama manguo, kwa sababu walipata katika pale ambapo walipata takataka wakavua manguo ili wakaweza kujua ni nani ambaye ako katika siku zake za mwezi, ambacho ni kitendo tuliona kikiwa kibaya sana. Atumia aya magathikite theru riingiriro-ini ria kambuni ino ari ta njira ya gukumithia giiko giki gia Giconoko makiruma kenina kwihita kurumanirira na cira uyu niguo kihoto kioneke. Polisi tunajua kwamba polisi walikuwa hapa weza kusajili matukio yaliyotendeka hapa, na sisi tutashikana pamoja na wao kuhakikisha ya kwamba haki ya hawa mama ambao walipitia katika kitendo hicho imepatikana. Na kuria uguo arugamiriri wa kambuni ino kugerera munene wao Kimathi ni maugite ni mekunyitanira na honge cia utwiria niguo kwirwo matacukirio makinya ma kiwatho. The company is engaging a third party HR company to an independent investigation of the matter and allow all employees a chance to discuss the matter with an external party. Kwirwo aya ni merĩgĩrĩirwo gukinya igoti-ini wona uthuthuria wareka. DCI waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Tuko nao kwa cell, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, njitagwo Mumbi wa Mweri.